Dr. Bramley Wanbante Lingdo ude wain lagi start Mariang na kani jela ubo pentibit ila dia ke London School of Economics sa United Kingdom. Une urang ba ulale jurib dangshen ia ke jabo ke belabu ada ketena di UCIL haka nongba jenrin haka bakilabu ia uranium ubah kila bread hakateiga pong kani harum golong gejing keren jong rupang beruti samla hak bola batai spang gejing ma gi bami na gejing bu uranium gejing lai jong shabar na katika pong balabu bha da ke UCIL kalau betul klik pang ka imat kedon gejing kuno yang kedon keji tu ke jobok uranium semua boleh fulfill. So Malaysia pun pelawan dia kendo punya yo jemut lang Jepang ni ka jingti uranium setai sepo Southwest Kasih semua dia ketika jaga mengalih research mengana tu mencuba London School of Economics 2004, 2005, 2006 2007 dengan sili bahasa tu bai mahopeng dia ka research nga kan page pang ka jingti rem ka page pang ka jing kata jung ka Supreme Court logging ban 1996 hado 2006 tengah tau kai hado kat nu ka kata ye ki rap jungi kinong tunding kinong penyan kerana dia social west kita kish postman 96 hado 2006 10 years of logging ban dengan page iki snong ki bayo jengi rap na ka ifat kishnong ki bayo JFM Joint Forest Management bagi kishnong ki bamdan tingi je post tali ki ifat village tali ki JFM village tali ki bamdan jeng rapat so compare ka data na kita like post no so west semua mairang block manong stone block tu stil pilot klan tu na sujet ki sample te ma hoping ko yung na post tu bememli pe kita kitang sto ong sia kita kitang ampat juan tu ya lam ni ke yang tam ni lek kita kejip jungi nang kong tu ngalek situ di 2005 dan lang bacong Samuel Jerwah Presiden KSU tu kepor begitu kini samla langren yang kamlang hiwan hisni marmuri hap da yo permission ni lai ni mo dengan lepek ni kendo i kong spirituality tu kepor na keli mo ong kilong kamlang mensyam mendai ki klaus ni ki yang ong bapa sini kali ka klau betap ki hati ki kla ki dan lo berkhai inde agani ka logging ban pat borokhal aslan lo ki klau mar ki breu kim dan lak syo ban khai deng kile akno ki thang nan ki deng barang redu kan kelar na wa de tang keto kala ban im lak syo ban khai deng temo long zero tu deng de kamang katu kala backfire katu ka Supreme Court logging ban ma kalong no top down policy ka wana ka Supreme Court shaki nongre klam don consultation kam don alternative age jiling de bapli kita layap kan ki hap le ta ban im syo thang ki na mai idang thang ranga sa di bangga pos itu pat ayo pek si kita kidam mengelek kita ngalalong dak bak pejing kendet bak palat mang aktif do mensyua ke pojing mama bring ila khang kita kidam mari ba hoping don situ temu yang ini ke jingti kamlong atrai khang hu 93 ma kita ki AMD khang mama bring tu ila ke ya pet kita tiar ki lengka ki mokil ki jan ki bot pa khot biang hu 95 and 96 kita sna kita ki dance kan sautali kadon skoi kadon sautali hang tu kadon skoi pat kam jingai ngam tip kade kata ne ba betai ne kam no tambak jingai plat hap haik salai kanta sa klau ba kliam te bang le hakni sian pa ngale te yang si tu ki jo kidam ki kadon sautali bang awan menshwa mang aktif na du menshwa bang last time ngale kade ar hajar kendai mas ndak ketu ke public hearing of 2006 2007 te tu kepor kila long irot ka kasimen ka sushna authority te ka amdai ka proper job room na try bestang narot ibariat te katu ka erosion na po slap katu ka air ka export ka ada ban irot hi kum maintenance te ciro ada hiban crack long natural ki ye jeng ki crack lot te kidadan ki crack do maswah ni mentapat kila bam lot ski erosion ka untuk tu slap na try kila nang crack na mi don jika bala hap support du thì ngong moyo konrad slipet sil ti kidang la pura ku on bang ngayo report na ki brio jongi ba kim ni le ngong ku lo yang tang on page ki don ki kran ngong ngas slipet hi ngas ay thoi ma mo saring film tu ko ma kim ring tengah le sisa tang bam ta kila ada pendap lo baro khoi kila ada pa ki MD na sai last week chon poi mangi
la pendap it's just a quick job dan ia job su tak malu malang la shin dodo tengam tip adu kat no kin last ang wala ka taru ngili test ya katuka radioactive radiation memenca mengalih research ngam tan tik kita menju pernah su black kuntum bena la bu ila di hejing maru address ngintip te ni shong slam situ kam long ngal ngua kan beli tikipon into skin clear karung katuka jing smart jong katuka radon gas bami ni kitiki pipe ventilating pipe kita kandai teli kami ka smart kamba pitang ini kita ya karena ya jika bat kada thum kada rung ba sashi pa lombo kun roi pre kalong very intense kato ngali check internet ka kata pek de ka radon gas and it's deadly it's a silent killer Cuma kan ibu na inhale ka smart kan kadang Mana ka smart kami no way pipe ba kelas set katuka cement tang bakal ada light berkat kajing klan di berkat sigi don south ligi kitang kawe na jrong kadon kawe hasai ka ba ar ska balai kham hapo ska ta ka foot ka long no kam ka step ka last one na kata ka ba foot kidan 9 pipes na try kilong connected bro khai ni kitang ha ka tu ka ba khado pat kami ka jin ho ke ni kita ki 9 pipes tela pendap da ka cement gitu tambah ke pressure ka ba klan kalong no pressure ko no pin seal kadon ka tu ka jin ha ka ba mi na po utu uranium balati u dike te kelas do khat sausian ka proses ka ba prapu prahaja sinam hadu bunda kala let tamba mentau dang dike habau dike kimi kitu ki gamma rays te penetrate kata ka de olong nak kum ke 8 kan kimi ngimla ni ki rung beknya ka do gas part ka ba mi na ka tu jing kala kami ni kitu ki pipe kan don hadu ondro spa sam ton te kendia la bu la spread ha kitu ki south li kitan Long tidak terus pasang puton. tan la de ti menshwa iti how 1990 late 90s hado 93 lagi tu south on snem kila ti 650 ton kata Tapi ni dia tip ur. uranium ore tambah kila proses rimat kendia kata kila semi process menshwa ti pa khang mama bring pat 93 ki shu elon to dump pet hadian pa khat biang ki sa snai ti ki bits ki concrete tank sa tap lanto sa seal Tevan seal bed kan betai katuka kajing mi jenho teki na try ki teki ventilating pipes na po devan pelai katu pressure kai mentapul ai seal bro hai ngam tip kan ja kam no Itu kopi om menatang. expose yourself ke shispa kinyo cancer bed dengan ngajar si jan kitu ki wa pan how room jeng kitu ki pipe kam si thei wa dua chi te spo charan di kot 360 almost 4 times of the danger zone 360 counts per minute. Hang tu hawa doi. Tikal ada ihi peniap kita okar ke Malaysia ni kan man expose continuous kat tu. 650 counts per minute and 1.317 millisieverts per hour. Kita kini tahu radiation kawai per counts per minute kawai pat hak si kenta. Dan yang hang tu si kenta kat no ki gamma rays kan rung api lah tahu kita. Kalau very dangerous kata level. Hang tu apa hang tu iwa man tu sti. Dek berkat ngim dan kimi tu gibap yang ru berswang rung situ kina masih ki pelang ki kalau full exposure ke radiation man kesni. Skawai pak ba mado ba tu ko kalau expose am ke charge ka ko tu kalau ban carry charge positive negative charge. Aba kirung kitu ki radioactive gamma rays tu ko kalau charge radiation pimla ban test de kini ki pollution control board tang kita ro kim pernah ki chule de kitu ki biological test ki kamla chief engineer itu ingat kita. They once kalau contaminate tu mlong syo bandi kalau apa syo serani ko syo Bangladesh kalau mana badi kinpang deh. Li. Baik kan? Kata kalau benong lada priang bekamnon ke jingki. Tak keput ke haka liang jang kesukar ke peni bekamnon ke jing. Dia mentah ya gini ke jing sim jong pi. Ladinya bekas state company. Kumno mentah pila ban pensya bakadon ke jing mana ke jing tuit jong kani ke jabo nanti. But na ke jing non jong ketu ke jabo ko pok ko ko balik tempat sirni ko. Kumno git pensya. Habis tes ki beri. Sekali ke senong jang iba terlibat niru, ye yang bapa buan ki beri tu di dan just the opposite side jang ke domosiat tar ke buan bapa pangkan sa. Tengok sekali kat nongot sawat data tengin don kam ki independent assessment of public health and environmental impact, non-biased, non-political. Maybe ki scientist na syabar kari inde nang ni ki ba along kumta lupa along bias lupa. Dan kam bagi tiar babiang bantes ya ka kendo yo kendo along radioactive
kalau pi bam kilo pi nyon itu jing tu jing tat kalau along radioactive charge kita ki ions ke dan kalau kalau along radioactive kalau air bangirim mesti there are 3 ways of radiation: air, water and soil. Tentang kita kim batai kum no kayak gitu jing pang bukio kata ai ki minister baru kai bikin yadi nyepet no no tanggata deki ong dek deny. Drink the water from the tank and let's see how long you will last at that level of radiation. how many times you drink? Drink a week or 2 and we'll see what happens. Not once. Yeah, more ketuka charge. Nanti tang once kalau ban kata, but it's continuous drinking kan. Ketuka radiation kalau akhlain kalau ada nak ketuka kalau charge. Keep drinking, kumbadi kibri itu, then you will see what will happen. Watch, your intestines will burn. Guarantee. Don't play around with uranium radiation. Ke charge. Begitu strainable se. Atto. Ni weng lo per khoi. Poi 400 ne 300 cap evacuate. Kum noi kita kisnau jeng sistem dan ba don dong ni ari ban evacuate lo gitu ber khoi. Long ba le benti ki ba plik ba duk ba sot ba ter. Ka school ru ba lasna weng no. Boleh tak kum tu am situ ni kalau ka jing le beng. Kalau ka gross violation ya ka rights to development jadi dia jeng ni ba duk ba sot kena pulih. Kila ia ba prima ki. Try about 5 square kilometers kan done here. Kalau week part nak tu kam long nak epicenter kan. Nak tu bodan tu. Tang bakal dek bakal air ke ban kit pat. Kata te kam done range kalau ban push long kalau ban push snoru. Wherever it blows, the wind blows. So slap lo dia wave ke bump lah ke slap. Te katu ke jabak katu le bom dan ke proper containment dan ke EKA. Dalam ti utu mark pok kendo udan by 40 meters below. It's natural, fine. Kalau dan control, kamu nilai kalau natural katu, kalau dan baik duduk miswa. And Ray, once you expose, plus say shabar, along shaki elements of nature, shkau kalau air, takkan kis dang ban reaction kaman long by. So I enrich there, I experiment ngam tip shoki ay. Kibiru sini pakai tip tip, kamu awareness ki kim benar hero em long pushu talk ki. Kena tip lu kila, at least along prepared, menyadai lah dia. Ndem dan itu, ikilai kusnya itu.